kuko urukundo rwa Lamine Yamal ndetse n'umuraperi kazi mu gihugu cya Argentine n'ikindi korerwa rwagize ku musozo cyangwa n'ibyo n'abastari bajya kuri Instagram bakaza kuba basiba amafoto bose bafitanye bagira ngo bajishe abantu. Ringi cyabaye nyuma yaho bita Lamine Yamal yagiye ku rubuga rwa Instagram angije aza kuba yandika amagambo agira ati njyewe na Nicky Nicole urukundo rwacu rwageze ku musozo ntabwo tuzongera kuba dukundana ukundi. Ibi kandi byaje kuba bikurikirwa n'uwo bita Nicky Nicole nawe yese ajya kuri Instagram maze aza kuba abikonfaminga cyangwa se kuba byemeza avuga yuko urukundo rwe n'uwo bita Lamine Yamal rwaba rwamaze kujya ku musozo. Gusa kandi ibingibi nkaho ibyo bitanahagije ngo bita Lamine Yamal ndetse na Nicky Nicole nabo baje kuba basiya amafoto yose ikintu cyose cyabaranze aba amafoto bari kumwe y'aba amafoto uwo bita Nicky Nicole agiye kuri kibuga cya Barcelona yitabiriye imikino itandukanye ya FC Barcelona ndetse n'amafoto uwo bita Lamine Yamal yasuye uwo bita Nicky Nicole ubwo yari yagize bid cyangwa se yijije isabukuru y'imyaka 25. Amafoto yose yagiye kuri Instagram zabo baza kuba bayasiba nka kimwe mu bimenyetso byerekana yuko urukundo rwabo rwaba rwagize ku musozo. Gusa nanone abandi bazi kwanaliza ibyo mupira cyangwa se abafootballeur muri rusange baje kuba bemeza yuko ngo bita Lamine Yamal yaba yafashe umwanzuro mwiza wo kuba yarekana n'uyu mugore cyangwa se uyu mukobwa w'imyaka 25 kandi yuko bita Lamine Yamal we aje kuba afite imyaka igera kuri 18. Gusa ibi byose bijya gutangira byatangiye mu kwezi kwa 8 2025 uwo bita Lamine Yamal ndetse na Nicky bajyaga kuri Instagram. Ibi byose bije nyuma yaho bita Lamine Yamal ataje kuba yitwara neza mu mukino wa FC Barcelona yaje kuba ikina mu ikipe ya Real Madrid ubwo mukino waje kuba urangira ikipe ya FC Barcelona yaje gutsindwa ibitego 2-1. Icyo gihe bita Lamine Yamal yaje kuba yitwara nabi cyane dore yuko ngo atitwaye neza nta gitego yatsinze na assist yigeze anatanga kuri iyo match. Gusa nanone mbere yuko iyo match babo bita Lamine Yamal yari yatangaje amagambo menshi cyane yihenura